Naisuro ka na kayo about the power of the cross. At the power of the cross, suro ka na kayo ti duan nga daras. Naisuro ka na kayo dahil in-crucify na. No pa'y ang aumanay di ay. Nagijay, it is finished na ijay cross. And, isuro ka na kayo, typological type tinapalabas about the cross. So, karigiti aday dyan, naadal yun. Kaya typological type, iti cross, and the message of the power of the cross. So, na mapantayo ijay freedom. Mainjig ka na tayo ni Jesus. Di may sangin workout ni Jesus nga ka na tayo freedom. Our freedom. So, mapantayo ijay Galatians chapter 5, verse 1. Galatians chapter 5, verse 1. Okay, so makita yun, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. So dito yung ibasi, the message. It is for freedom. Ano di freedom? Waya-waya. Liberty. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm. So, uray nung naset free tayo, ada di advice. Stand firm. Amen? Do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. So, ada na ito eh. Talo nga message nga makita tayo dito yung verse. Number 1 is, it is for freedom that Christ has set us free. First yan. Sa may kadwa, stand firm. Stand firm then. And then, number 3, do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. So, ito'y talo nga message sa ito. So, mapantayo dyan, it is for freedom that Christ has set us free. Hallelujah! May isang in-workout ni Kristo, kada tayo freedom. Kamanya na dyan nga freedom. Nya ti freedom nga in-workout ni Jesus. No, dito tayo mabasaan, freedom from the yoke of bondage. Ti may isang nakawarwaran tayo jay na i-teaching tayo ngamin din na palabas yan about the law. Law. Ket, tinakaset free an tayo nga road, law. Amen? Yade law. Law is the Garden of Eden and law of Moses. Awan tikwa tayo nga hintil is the law of Moses. Excluded tayo ijay. Pero ijay law, ijay Garden of Eden na iraman amin nga tao ijay. So ijay tinakatnagan, ti tao ti amin nga basol, amin nga curse, sakit. Amin ijay, tinakatnagan tayo, ijay law, ijay Garden of Eden. Amen. So manipod kini Adan, kana kini Moses, urewan pa dyan law of Moses, nag-work ni patay, kunanay jay. Nagtartrabahon ni patay. Urewan dyan law of Moses. Because the law is the Garden of Eden, ti nag-starta na diyan. Kauray awan dyan law of Moses, nagkasakitan ti tao, urewan pa dyan law of Moses. Nakatrabahon ti sakit, nakatrabahon ni Satanas, nakatrabahon ti curse. Awatan niyo, ijay law, ijay Garden of Eden amin di ay. So mabantayo ijay nga freedom. So freedom ijay law, punishment of the law. Isurok di na duma na dyan na palpalabas.
So, pantayo dyan. Kita tayo dyan freedom and work out with Jesus. Roma chapter 8, verse 2. Pero basaan tayo dyan verse 1 to 4. Romans chapter 8, verse 1 to 4. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Because through Jesus Christ, the law of the Spirit of His life has set you free from the law of sin and death. Okay, the law ay bagbagak. For the law of the Spirit of life in Christ. In Christ Jesus has made me free. From what? From the law of sin and death. Ito kailangan nyo makita. From the law of sin and death, dito yung na set free. Amen. Dito nang set freean ni Jesus kada tayo nga number 1. So nga kayo nga diretso ijay kaspagan o sakit when nayon na diay. Pero kailan makita yo from the law of sin and death. Ijay law. Itibasol paglintagan tibasol ken patay tayo nga na set free. Amen. Kailan maawatan nyo, tinakaset freean nyo. Tanuhan nyo maawatan niya, kayo maka-stand. Say next nga ba, tapikan tayo, nga stand firm. Ang kayo makatakder, nuhan nyo nga mo, no, ayan na nakaset freean nyo. Parang ka nga, mo ma-fight. So, kailangan makita, nga tinakaset free for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free. Kita nyo ti paglintagan ti Espiritu ti biyag kini Kristo Jesus winayawaya andak. Ayan na, manipod iti paglintagan ti basol ken patay. So makita yo. Tada ito'y tinag-work. Nga ro din nagbasol ni Adan. I-studyin tayo ba si tiyay? Ay suti nakainayunan ti saksakit. Bandage. Kenda dumapay. Pantayo ti Roma. Chapter 5. Rugi tayo verse 12. Hallelujah. Ulitak manen, no talaga kaya't mo ti maagasan, ununa ang maamuan, tikos ti sakit. No na nakaigapwa na. Amen. Ure doktor, amun na yay. Rason, pay nga nagsakit. Niya ti rason de sakit. Wano, niya ti gapuna. Sa dahilan. Hallelujah. So da tayo tinangrugyan amin ti patay, sakit, malas, bandage, ijay Garden of Eden. So, basaan tayo, Romans chapter 5. Beginning verse 10. Sige, basa. For if while we were blessed in Hades, we were responsibility through the death of His Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through His Son? Okay, so makita yo the death of His Son is a cross di ay. Nataya na yan. The cross.
Amen? Isu nga na-reconcile tayo because of His death. And because of His life, we are saved. Amen. Dinagungar. Hallelujah. So, ijay papatay na ijay cross, dahil nakaset free an tayo. Pero, sakbay na, mapan tayo ijay. Sige, tuloy tayo. Verse 11. Not only is this so, but we also boast in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. Verse 12. Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all people. Okay, taan nyo, kanayon ko nga isursuro na ito nga, de basol nakastruck, dito'y lubong, gaputi may isa nga tao, ni Adan. Ket, anya ti result, de basol na, uno basol na sinumrak kanya na, in mighty death, because of sin. Amen? Isu nga, day death, saknap, tintiro nga sangkatauhan. Amen. Makikita yun ay. So, ijay nga time nga nakapasok di basol, gapoy di pa nagbasol ni Adan, di kayo nga di ay, ijay matlang nga time nga nakapasok ti patay. Ijay matlang nga time nga nakapasok ti sakit. Ijay matlang nga time nga nakapasok ni Satan. Amen. Ijay malang nga time nga nakapasok dajay sinful nature. Amin dagijay nga kabusor tayo, ijay nga nag-start. Amen. No, kailangan makita yo. Ijay amin ti nag-start na. Di nakastruck di basol, nakastruck matenan ni patay. Di nakastruck di basol, kin patay, nakastruck ti sakit. Di nakastruck ti basol, kin patay, nakastruck ti sinful nature. Nakastruck ti basol, kin patay, nakastruck ti devil. Idi nakastruck. Dagitoy, ijaya namin nakastruck ti curse. Nakastruck aminan. Dagijay kalaban. Amen. So, dajay ti problema tayo man bay. Kati makaset pirilang ijay, kailangan nga matay. Amen. Kailangan nga matay. Ti maka ispal kada tayo ijay. Isu nga, that's the reason nga inmaymet ni Jesus. Siputan nyo ada nag-startan ti sakit. Isu nga di ibagbagak, makatulong ti diet. Makatulong ti sensya. Pero saan da maikat jay sin, wano patay, wano sakit, because ti sakit nag-start kini Adan. Hallelujah. Isu nga, kailangan makita yun ito'y ijay tayo nga kasla aglalaban ngay. So ano minsan, itiras rason da tao, makaagas mo ti bulong, makaagas mo ti medisina, makaagas mo ti pinarsuan mo lang ba't ni Apo Diyos? Yes. Mayat pa'y nag-diet ka. Pero, haan na nga kaya nga abutin
jay panakaset free nga talaga ijay law of sin in death because nag-start na di ay kini Adan spiritual. Hallelujah. So ka uray maikat day uyak adamanan tiriuma. Kaya't nga sawan hangan na parmak day sakit di body. Agasam jay riuma ada sakit iti puso. Di ba kasjay? Kat kunam ka di nga naagasan ka? No. Agsisinukat dalang. Kinabudno na hangka talaga naagasan. Tati agas nga talaga ni Jesus. Iso nga nagitoy ti antayo pagkikinaawatan no minsan ti healing. Ti papilit ti daduma dadjay material things wano physical. So kay baga-baga kaya na aya nga ikaten dadjay curse of the law. Dadjay physical nga dadjay nga nohangan ay lansa ni Jesus ijay cross. Kaya na ba nga ikaten ni patay? Sin? No. Diyan nakaikat ijay basol nga ramot iti so amin so lang di makaikat ijay. So nga ni Jesus tiyay. Jay freedom. Hallelujah. So nga kailan makita your freedom in Christ. Verse 13. Sige, basa. To be sure, sin was in the world before the law was given. Okay, kita nyo sakbay the law was given, that jay law of Moses, si bagbagan na jay. Adan di basol, wala ta nang rugi kina Adan. Hanbat ka nang rugi jay law of Moses. Kini Adan, tatinang rugyan di basol, ijay garden of Eden, hanga jay time ni Moses. Hanga di adati 10 commandments, nga thou shall not kill, nga nang gistart ti sin. Madin iti pumatay idi uray awan pay tilo. Isu nga di pinatay nga rod ni Cain ni Abel ket basol diayan. Ket awan pay ti law nga do not kill. Nawatan niyo. Isu nga di yung makita nga idi nagbasolon ni Adan, Adan dijay nga basol nga pumatay. Adan ti sakit sakbay ti law of Moses. Diba? Adan iti demonyo. Tiyan namin nga naka-work ka na diay, tinagbasol ni Adan. So nga jay ti apan in workout jay gospel. Han nga jay law of Moses. No Israel wen. Pero kada tayo, iti binayada na, jay law jay Garden of Eden, nga nag-startan ti basol, nag-startan ti patay, nag-startan ti sakit, nag-startan ti lunod. So nga, ibaga-baga karon ka na kayo, di typological na diay, dadjay kayo, nga nagbasulan ni Adan, so nga kailangan kayo, ti kailan saan ni Jesus. Saan nga balin nga landok ta aramidan da kay crucify na. Because kayo tinakatagan ti tao, so nga kayo met ti kailan saan di mang subot. Hallelujah. So nga jay kayo di Garden of Eden, jay tayo nga natninag. So nga jay kayo met ijay Calvary, ijay tayo nga na set free.
So nga, ada di message tayo nga, amin nga dinadaal the tree of knowledge of good and evil, isura jay mat da jay binayadan jay tree jay Calvary. Tree da nga duwa. Kayo da nga duwa. Amen. So nga amin jay nakatnagan tayo, the Garden of Eden, jay kayo, i-claim mo ti deliverance panaka-set free, ijay tree, ijay Calvary. So kita nyo na nakaawat ijay, nagiti kantada, thanks to Calvary. Di kanta ni Sir Rubin, no saan laeng nga jay kayo, ijay Kalbaryo, no saan laeng nga jay cross. Amen. So, kailan mabigbig tayo diay. Jay tayo nga na-set free. Jay freedom nga inaramid ti cross ni Jesus. So, in Christ lang ti freedom. Kaya't kung ipanlata kada kayo jay, mayat tag diet. Ang anak again si jay. Tangarod, gapu di basol ni the Garden of Eden, in maklong di pugaw, rin mawet, kanena da jay, saan na nga dapat nga kanan. So no maset free ka man lang ijay cross, talaga nga, bawasan na jay appetite mo. So nga ag-diet ka nga talaga. So nga, mayat di ay, pero kailangan nga magnakin ni Jesus. Hallelujah. Malalayo. Okay. To be sure, sin was in the world before the law was given. Isu nga jay law, anya nga di purpose jay law. Isu nga rod nga ibagabagak nga jay law, Romans 3:20, the purpose of the law is to show how sinful we are. Ipakpakita na siki naman nagbasol tayo. In-confirm na lang ti sin. Pero sakbay nga ada jay law of Moses, thou shall not kill, thou shall not basta thou shall not, adan da jay basol before that. Amen. So nga na aadipanan ti tao sakbay the law of Moses. Amen. Tatit sinumrakan jay basol hangay jay law of Moses. Iti nagbasol ni Adan ijay law, ijay Garden of Eden. So kailangan nga da timang subot kada tayo dyan. Jay ti freedom tayo. But sin is not charged against anyone's account where there is no law. Isu nga kitaan nyo, jay law, in naited nga mang charge. Amen. Tapno ma-charge na giday agwas basol. Maamwanda nga di are sinner. Di lang di purpose na dihay. But saan nga na-purpose nga tilo mang set free. Never nga makaset free tilo. Ulitak, the law couldn't set us free or cannot set us free. Ana nga kinaya nga winarwaran da tayo, ken saan na nga kaya nga talaga. Amen? Amen. Ta, apan nakiti ikon-confirm nga madididya. Verse 14. Pasa. Nevertheless, death reigned from the time of Adam to the time of... O, kitaan nyo, ngam,
ti patay nag-reign, nagturay manipod kini Adan, kana kini Moses. Uray dagijay, haan nga nagbasol, ijay garden, tani Adan lang ba't nagbasol? Nairaman tayo amin. Amen. So, anya ngay nga rod? Okay. So, kuna na, tuloy. Even over those who did not sin by breaking the command, as did Adam, who is the father of the one who come. Okay, ni Adan, pattern day umayto. Sino di umayto? Ni Jesus. Amen. So, mapanak ijayan. Tingkasta ni Jesus nga nang set free. So nga ni Jesus ay anti-freedom. It is for freedom. Ha? Ngayon may. Okay? So, verse 15. But the gift is not like the trespass. For if the many die by the trespass of the one man, how much more will God's grace and the gift that came by the grace of the one man, Jesus Christ, overflow to the many. Okay. So makita yu dyan, nga ni Adan ti picture day umayto, kuna na verse 14. Ngam ti pagsupadian da, in contrast di ay, hanga parallel. In contrast, ni Adan, ijay tayo nga naadipan amin, ti basol, ti patay, jablo, sinful nature, sakit, malas, buwisit, kenda dumapay. So now, ti diferensyada ni Jesus iso ti gift of God. Amen. By grace. Isuda ito'y ti maka set free. Amen. Isu nga ni Jesus isu ti inmay as a gift nga mang set free. Hallelujah. No, ituloy tayo na ito, chapter 5. Gana ti verse 21. Ito yung makita, tin work out ni Jesus. Nga grace. Amen? Nga mang set free. Hallelujah. Okay na? At idug kami niya, hindi pasaan tayo. Pero ti pagpakita, tinagrugyan ti bondage, ijay Garden of Eden. Ano nga ijay law of Moses. Amen. Nangrugyan ti sakit, ijay matlang. Nagrugyan ti sinful nature, ijay matlang. Nangrugyan ti demonyo, ijay matlang. So nga ti solsolbaran ni Jesus, idi umay, hala nga jay law of Moses. Jay law, ijay Garden of Eden, the number 1. Isu nga Hudyo, wano, hindil, isu ti intrabahuan na ijay gospel, because tinatnag ijay Garden of Eden, Hudyo man, wano hintil natnag tayo amin ni Diyan. Isu ano na, jay di binayada na, so nga for the Jew first, and also for the Greek. Hallelujah. That's our freedom. Isu nga, tapno, maawatan tayo nga nalaing. Okay, the freedom tayo, free gift. Amen. Free gift So, that's their difference. The difference that Jesus kini Adan, ni Adan, nagbasulan ti amin nga tao. Ni Jesus met, pakapalintagan ti amin nga mang believe. So, the verse 16. Okay. Basa. Sa ito yung mapanan, di na duma. Nor can the gift of God compare the result of one man's sin. Okay. The judgment followed one sin. And also condemnation. But the gift followed faith and growth as justification. Yan. Anya matinyag na. The free gift.
justification. Yati justification, panakapalintag, panakaibilang nga na akwit ti basol mo, napakawan. Kapuy dyan naramid dyan maysa nga free gift of God ni Jesus. So nga grace. Okay? So na ituloy na yun na ito'y sumalang ti matap-topic. Gana verse 21. The difference na Adan kini Jesus. Ni Adan, so tinagbasulan, nagsakitan ti tao. Ni Jesus, isuti ng iyag iti grace, ng iyag ti freedom, ken pakaagasan, of course. Isuti pakapalintagan, sumerlang ti pakaagasan. Amen? No ni Adan ti sinumbrakan ti demonyo, ni Jesus ba ti sumbrakan ti Diyos. Diyan life tayo. Hallelujah. So nga aming gamay kay ni Jesus, ni Apo Diyos ti sinumbrak kanya na. So nga, so ijay. So makita yun, gana verse 17, kasi amin ang topic. Now, tapno awatan nyo na yay, tata ni Jesus awanen nga physical. Sino ti mangi manifest? Itinadya nga freedom. Yan. Ni Jesus sinang i-work out, pero tapno ag manifest. Rumwar ti evidence can experience Holy Spirit. Ti kailangan ng tatang ag work. So ngahan nga umanay, ngay bagbagam, I am free in Christ. You need to experience the power of the Holy Spirit ta iso ti mangyeg ti manifestation ti freedom. Kailan mawatan nyo na yan? Kita nyo the blood ni Jesus na ibayad ti basol. Ngam kas anom nga ma-experience ti forgiveness, Holy Spirit. Ni Jesus, ininsalakan da ka. Pero kas anom nga ma-experience ti salvation, babaan di Spirit ti salvation. Kag-work. Amin da jay, and work out ni Jesus, Holy Spirit, ti mangi pa-experience. So nga jay freedom tayo, haan lata nga rumrumwar, ingana nga saan mo nga i-receive jay Holy Ghost nga mangi-manifest. Pantayo dyan. Idugdag ito yung topic, no? Kasto tiga sa tayo mang adal. No, sumanao tayo lang. Mabit. 2 Corinthians 3:17. So nga, wapay nga hanga ka agasan tinaduma. Kung nakarod, tinakadipindihan lang tinaduma agpapaagas nito'y lihans. Kaslada ni Naaman. Ididamo ni Naaman agpaagas kini Elisha. Nangamu. At kunana, din baon da jay bawauna na. Kaman kini Elisha, prophet of God. Napan ni Naaman. Nagungot ni Naaman. Ta di napan kiti, kunan ni Elisha. Ka lumtep, ijay river of Jordan, ti 7 times. Nagungot ni Naaman. Kunana, kunak man day tanga prophet, kunak no iwasawas na lang ti ima na, kat maagasan tagkukutal, inakit di. Baka nakiti nga parang lumtop with the river of Jordan the 7 times. Hada yang adadadutin na daldalos nga river, nga haan nga dita river of Jordan. So nagawid nga hanga na hilan. Di nagawid, kunan man na jay bawauna na. Abay no, aday baganti propeta,
Apay hangka nga ayang ag-obey. So kinonbinsi namanan. So nagsubli ni Naaman, tati ekspektaran ni Naaman, iwasawas laang ni Elisha ti ima na. Isumat ti kaadwan nga umayag papaagas ito'y. So nga urayan da no madamat preaching. Inuumping da. Pabayag mo sa man ikararag. Tulo pinagkakararag, apo, umay. Handa nga mo, nga timang set free teaching. Di maawatam ni Jesus. Hallelujah. Saan kay bagak nga rod, nga kailangan tayo iti word. Amen. Isu nga, idi nagsubli ni Naaman, napat nilumtap. Dinalumtap nga isu na 7 times. Kahit nasa 7 complete. Complete number of God di ay. Napan nilumtap 7 times. Idi nagsubli, di kudil na kaslakudil pa iti ubing. Lakayan kat. Kalakudil pa lang iti ubing iti namayan ni Apo Diyos. Nga nang agas kanya na. Kami papilit na di iwasawas lang kuma di prophet. Di ima na. So ano dito, kat ibagak dito, nagdengag ka ti word of God 7 times. Sumay ka. Tamasubok ka no kas ano. Ti kapingat mo. Amen. Siyak tubay. Ag 4 years en. Nga mapadpada sakti health. Pero sige lata. Kaya minsan nangagko ni T.L. Osborne. T.L. Osborne, 4 years, mat nga nagsapsaper, nga gistay natay. Gana lata, in fight na lata, dadya amo na ni Jesus. Biglang inagasan ni Jesus after 4 years. Hallelujah. Di ko mawawatan nga ti trials na minsan. Tayin padas kanumot ni T.L. Osborne. Ti amin nga muna kakas out, meditation, worship. Amin nga muna kat awan tinagkuri. Ngam sige lata. Nag-stay lata. Amen. Ijay freedom na ni Jesus. One time, nag-work after 4 years. Hallelujah. Amen. So nga da kayo nga umay, dagito'y tintrisaduan niyo. Ang ada dyan lihans lang. Ang ada iwasawas na lang tiima da. Kabutan nagita yung ano iwasawas tayo tiima tayo nung isa, karbaliktad ti tao. Uuraya man na da, iwasawas na kuma. Tamatumbaak dito'y. Ang ada yay, receive the message. Hallelujah. So kita nyo, Holy Spirit, ti mangi-manifest sa freedom mo. So ano, tidak duman, kaya na ti magasan manan, madida di manifestation, ti power ti Holy Ghost. So nag-work man ti Holy Ghost, tumartaray. Hindi kasano, nga ma-work out piman. Bayam nga ag-work. Kan mo nga idepen ti apoy ti Holy Spirit. No ag-work. Ngam di ibagbagak no pinagdadayaw, dayaw ka lata. Bayam no nya mangyarikin ka. Just worship the Lord. Ang kang aghurimintado ako nak. Amen. Uray no kasla ka na ingangato akit. Wow! Kunama. Ang aday, yay! Sama ikugta-kugtar na kita tugtugaw. Pagay. Sige agdayaw kalata. Bayam nga operaen da ka ti Holy Ghost. Amen. Okay, so basa. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Sino ti mangiyag ni freedom? The Spirit. Pero sino nang i-work out? Ni Jesus. Hallelujah.
So nga, kailangan nyo the Holy Spirit, ijay freedom. So, nag-meditate kayo, kailangan nga work the Holy Ghost. Hangadehan pala nga nag-work at sarsardeng yo. Nagpigpigirgir kayo, ti presence na, baybayan nyo. O Lord, ijay cross, pinayadam aming nga sakit, tibagi. Thank you, nga din may kakanyak by your Spirit, the Spirit that is Spirit of freedom from sickness and diseases. Kasi ti meditation na diay. To nag-meditate ka nga siya'y, ag-work siya anointing. Tatag pigargar ka ijay, o nagsangit ka. Ngamahan ka nga masapol, nagkukta-kuktar ti tugawon, no? Anya ijay. Nga masapol nga, agikis ka. Mabalin mat nga, hallelujah! Kunam. Ano nga diyay? Yay! Dede, ikorkorektar ko ditoy. Taado ti makarik na di presence ni Apo Diyos, saan na nga amunuan niya diyay? So nga ti kasada, kukuktar na, agugulagol na, yapay da dimdimonyum samat. May deliver kan samat. Ta umay kami, ta ikas out mi diyay. So nga, handa kami apabasulan, no? In Jesus' name. Kunami ata, apay ngay? Ngakasya ti outcome na. Adan sa demonyo nga narigat nga rumwar. Kunta ti demonyo, itugtog na pa, sana panawan. Tiritira na, sana panawan. Tublak na, sana panawan. Dadag di kakasyay. But the power of the Holy Ghost, suti talaga nga mang i-manifest the freedom. Amen. So nga, the Holy Spirit is a spirit of freedom. Hallelujah. So nga no, mag-work the Holy Ghost, kung nag-meditate kayo, Holy Spirit, your spirit of freedom. Freedom from sin, freedom from sickness and diseases, freedom from curse, freedom from poverty, freedom from the works of Satan, your spirit of freedom within me and upon me. Ket by am nga ag-work, tapnoy manifest na jay freedom. Oh my. Hallelujah. Awatan nyo, iso nga naawagan nga ti Spirit, no adaking ka, na ibaga nga, there is liberty. Sa dinuman ngayon, the Holy Spirit, there is liberty because the Holy Spirit is a spirit of freedom. Ti will work out na, dyan work out ni Kristo nga freedom. So ti man manifest the Holy Ghost. Hallelujah. So nga ti church, nga awan the Holy Spirit, awan the manifestation, the freedom. Yeah. Mm-hmm. Yes. Yes. Uri, kunada nga namati da kaslahanda nga na born again. Lahanda nga na set free ti poverty. Handa na set free ti sakit. Handa nga na set free kini Satanas. So nga, saan kaibaga na pala, nalaing na Satanas. Ni Holy Spirit ngay. Apa nga hanga di Holy Spirit tinalaing. Mabisan, grabe jay sakit. Hanga grabe jay freedom. Hanga grabe jay health. Tajay nga rod tilaban. Grabe jay sakit na. Awan matay adidiyay. Jay health ngay. Di ba mas grabe na Apo Diyos? Nga maapay nga baliktad ijang iwat tayo. Tirumrumwar because lack of teaching. So nga you need to understand. You are free. Ijay workout ni Jesus. Katimang ited ijay freedom, Holy Spirit.
So nga kailangan ti Holy Spirit kag-work. Hallelujah. Sublian tayo pa day Romans 8:2 nga day. Kurang tayo explanation pa lang dyan. Kailangan mawatan nyo na laing. Okay. Romans 8 verse 2. Sublian tayo. Hallelujah. Amen. Shakalabahande. Kaya tuba nga talaga dimagasan. Ito'y ti agas. Ito'y di kunana nga masarakam di word, life, and health to all their flesh. Biyag ken salunat ti amin nga lasag mo. Amen. Sige, verse 2. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free. Sakbay na diyan. The law of the Spirit of life has set you free. Sino ti mangited ti freedom? The Spirit of life. So nga jay Holy Spirit, Spirit of life. So gaputay Spirit of life, Spirit of freedom. Because inabak the Spirit of life, the Spirit of sin and death. Nga bunga ti law in the Garden of Eden. Sino ti mas higher? Life or death? Life. Spirit of God or Spirit of death? Spirit of God. So, Spirit of God, ti sinumrak kada tayo, tinareceive tayo ni Jesus, ket tinagan na da diyang Spirit, law of the Spirit of life. So, na di paglintagan ti biyag. Na diyang sinful nature, paglintagan ni patay. Hala. Iso nga diyang Spirit, nga adda kada tayo, Spirit of life. Law of the Spirit of life. Ket iti aramida na da diyang nga maysa, so na timang set free. Mangwaya-waya kada tayo, diyang law of sin and death. Law of sickness and diseases. Law of poverty. Amin nagidjay nga loss. Nga negative. In mighty Holy Spirit, because it didn't work out ni Jesus nga freedom tayo jay cross, taapan na i-manifest jay freedom. So nga ti Spirit nga da kada tayo, Spirit of freedom. You need to receive that. Baga-baga ko nin, suro-suro ka na kayo. Tinaabakan ni Satan, ijelo. Amen. Idinatay ni Jesus, binayada na amin nga punishment ti law the Garden of Eden. Ken law of Moses, so nga nga naabak ni Satanas. Naabak ti paglintagan. Kasla korti nga rudayay, so na ti tagadarom. So na ti prosecutor, tagadarom. So nga iso na ti parapanis. Apanda tayo dardarom, no da nagkamalian tayo. Tagadarom kini Apo Diyos. Ngam by the blood of Jesus, naabak iso na ijay heaven, so nga natinag. Awanan diya gidardarom, tanaabak. Gapo kini Jesus. So nga ni Jesus ti attorney tayo, defender or advocate. Attorney ti kayat nga sawan. Amen. In workout na day freedom tayo.
So nga ijay kaso, ijay heaven, ijay judgment set of the Father. No, nakita tayo kumaday, tak, 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 kung na jay judge, they are free. Kung na kanag ijay sinner da tayo day. Awanan ti right mo nga sakit, ijay. Awanan ti right mo nga poverty, ijay. It is finished. Jai. Nawatan niyo. Ket Holy Spirit, di mangi-reveal, mangi-pakaawat, mangi-pa-experience. Isu nga uray dengga-denggan niyo, no haan nga by His Spirit, anyo lata maawatan nga you are free. Tatilang makay-pa-experience Holy Ghost. So nga do tinagdengdengag, ti message ti cross, pero apelata nga di sarili da, handalata marikna, bueno handalata nga maawatan nga they are free. Holy Spirit lang gamin, ti makay-reveal. Amen. Hallelujah. So ijay, yung ma-enjoy ti freedom. No agworkan ti Holy Ghost of freedom. Amen. So nga, ag-stand kayo, stand firm. Ijay workout ni Jesus, ora negative, timang mangyari. Stand firm. Ang kayo maggaraw, ijay. Takas lakaso, adi. Kauray ag sumanau pa lang dyan naabak. Naabak kan. Nakalpas nga ro din kaso. So, i-fight ni Satan, latadiyay, kayat na lata pagsakitan ti tao. Ngam, i-fight mo, jay freedom mo. Amen. So nga, stand firm. Ti pangalalam, ti strength mo, jay in workout ni Jesus, nga law of life in the Spirit. Hallelujah. Nangabak akong tilinteg. Tada kanyak ti law of life of the Spirit. So na ito ti labalaban ko. Tangarun nga agkuri, no minsan ti meditation, cast out, panlihans kabay, hawanan kasla amin nga amom, nga agkuri. Ngam dahil ito'y panakaamom, iti paglintagan ni Jesus agwork. Agwork. Saan nga mabalin nga maidinay dadjay law of the Spirit of life. Ano mabalin nga maidinay jay finished work ni Jesus. Hallelujah na alayon. So nga stand firm, no kunayo ipapight ko, no kunayo ti ilaban nyo, jay faith nyo, jay freedom nyo in Christ. Ang ada jay lablaban ko, istayak matay ngam nag-angas aklata. Ay, hanga di ay. In lablaban ko, anak lata ko nga itulok, urehan mo nga itulok, nuhaan mo nga mutilo, maabak ka. Yes. So nga adutin na aba-abak nga Christian, tahandang amutilo. Handang amuti paglintagan. Ti ilaban mo, pamati, di paglintagan ni Jesus. Stand firm. Are you getting something? Hallelujah. And then last, so that you jay stand firm. So nga jay stand firm, nag-stand kay jay law. Nag-stand kay jay finished work ni Jesus. Di pamati mi jay, tag-stand. Ang anak kang nag-give up, kin marakararagak lata, kaya po pinadas tayo dayta. Harabasanda.
Wen ngem kailangan gayam maawatam dajay pagpatpatayam. Hallelujah. Magtahan tayo nga natay. Gaputi asi ni Apo Diyos. Amen. So, pantayon. Sublan tayo jay text 2 tayo. Okay, Galatia 5:1. Stand fast, therefore, in the liberty with which Christ has made us free. Amen. Mag-stand kayo dyan. And be not tangled again with the yoke of bondage. Amen. Antayo nga itulok manen nga maadipan. So ang kapaadipanan ijay nakaset free am. Do not allow him to control you. Sino nga may allow? Sika. Hanga de ko na hangay allow ni Apo Diyos. Hanmot kat nga talaga. Di nanto pa'y allow nga da kumati madusa uray may isa. Nga mapay nga adut madusa. Tayal allow da ti biyag da. So nga, sikatisan nga mangi allow. Babaan, ijay pamati. Do not give up. Han mo i-give up jay freedom mo. So nga, I am free. Kung kunam latay jay. Kunanay jay. I have the spirit of freedom. Ijay cross. Binayadan amin ni Jesus. Iti penalty, iti Garden of Eden. Nga basol. May sakit jay. Awanan ti sakit. Binayadan namin ni Jesus. Babayan jay suffering in pain. Nga nariknanay jay cross. It is done. It is finished. So you are healed. You are free. Amen. Daddy, fight you. Ada kanya konti law of the spirit of life. Hanggang gaputain baga na law of the spirit of life. Ijay ka nga talaga nailalan sa law of the spirit of health. Tati Holy Spirit, kasjay. Spirit of life, spirit of health. Law of the spirit of prosperity, of richness. Paglintagan, ti panagrangay, ti ayang ko tata. No kahit mamaagasan ti bulsam. Amen. Tahan lang nga sakit ti bagi tinagasan na, pati bulsa. Amen. So nga da, kadatayon, the spirit of prosperity, spirit of richness. You are free from the spirit of poverty. No, minsan kami, dadya ko nakarod, kaputan na ba sa law of the spirit of life? Dahil natati mo na ilalansa kayo dyan. Pagwarasam mo't dahil panunot mo, anya dyan spirit of life. So malang dyan spirit of health. So malang dyan spirit of grace. So dyan spirit of might. Spirit of strength, spirit of health, spirit of righteousness, holiness. So naset free ka, ijay sin because you have the spirit of righteousness and holiness. Di ba lang ti i-fight mo ijay, tahap no handa ka i-control ti sin. Di sumalang di sakit, sumalang di poverty. So talaga nga you are free. Pero by the Holy Spirit nga mangi-demonstrate ijay nga freedom. Hallelujah. An mong i-allow nga damang control ken ka nga mang balod manan ken ka ijay nalpasen nga inabak ni Jesus. Kat kaputa healing da ito'y sakit. So nga amin nga sakit, kagatel, pasasakit.
Basta makairita. Uray gatel laeng. Kamuro. Sakit na gidya. Amen. Riuma. Hallelujah. Kinatulang. Sakit tingipan. Amin nga sakit, nabayadan. You are free. So nga, anyong ibaga, nga, adati sakit, nga inbati na. Amin, uray de grabe, pagkabulag, pagkapilay, diabetes, hepatitis, sakit ti bara, sakit ti puso, high blood. Amin nagidjay, nalpas. You are free. Pati sakit iti kararwa, nasaktan nga rik na, naupay. Amin nagidjay, sakit mo taday ti spiritual. Amen. Woo! Nagidjay ti receive your healing. Healing. Stand firm. Hallelujah. Kaya freedom tayo ngayon workout ni Jesus. Napiman gungunana jay freedom. Nuhan tayo ma-enjoy. Nangarod de jay. Nangabak kan ti kaso. Warwaran na kan ti kulungan. Nikatan niya padlak. Nay. Rumwarkan. Nalpas si kasom, nangabak ka. Ada pala na jay, agsubli, may mayat titoy. Ako nangarod ni Kuwaidi, Governor Pongwan, Congressman. Talagang mababaw ang pag-iisip ng taong yun. Kanana tatagalaon yun, kano? Tagababa. Parwaran da kitita, naparulan, kunana kanong may mayat titoy, urehaan akon nga rumwar, tanong rumwarak man ang siyak tagtrabaho ti kanak, pipia dito ita pumakpakanda, kunana kano, si baludan, ay uuna di katao. So nga, awan, mababaw ang pag-iisip nga kunan ni Pungwan idi, di si bibiyagpay. Katagpay so, the same lang kada tayo no minsan. Nalpasen ti laban kunan ni Jesus. I have won the victory kunana. Ano minsan lata, wala nga mapay nga tanga adda. Wala padas ko nga ron mo tajay, karkaro ngayon ho, siyempre barikrik na, makitkitam, uray adda di word. Kaya kasla, agkasjay ka, jay word nga tati patyum mo no jay, marikriknam. Kat nawaming sa dyan marikriknam ti mangabak. Haya, apay na apo Diyos. Adapay ti bagamon, apay nga siyak pa lang. Amo ti pusok. Nga kayat ko ti agserbihin ka. Taiterak mo, kung kunang pa yan. Apay nga pala nga di abusayap mo, ti papanan na ito. Pagkita ka pa yan, ti mailunodin nga taon. Ay po, napanas ko na kita. Apay nga siyak pa lang, amo matipusok, kaya't ko nga i-preach ti saom. Ado, iti ko ang awan lata, alata nga agkuri. So nga, anyari to'y, nga mapaspasamak kang ko. So minsan, may miyat nga agtatalnakan. Tadi kakat di agbasol manen. Basta, si Kaapo Diyos na ayat ka. Thank you for loving me. Tatalnam kitin. Nawan mo lang ibagam nga mayat. Naparaparasak na ita. Kaya po, anya nga ti ibagan ti kongregasyon, siya kagpipreach ti healing, kat mangkikita na. Apo Diyos, medyo kumamot kumarantingak at abilib na. Ni awan lata. At bahala dadi. Kung kunak man ano minsan, no, apay kami nga siyak ngay.
Ti pangikuan dat pamati dan ni Jesus Into manano ka, wun ang makita na latapiman. Ay po, ti kwa. So nga jay patience nga talaga kat. Ay na, kailangan nga daw ti pagnaana. So nga rumrumwar jay patience of God. Hallelujah. So nga jay ko adi nga may experience. Ito'y gayam ti rumbaran nga talaga ti patience and endurance. So nga ko katapulakan dayay. Naubo-ubor kam ko dayay. So nga anak ko nga agpapabasol. Anak ko nga kita ti papanana ko ma. Abusaya po no. Dajay. Ang agtul-tulnog ko. Suda ko man. Iyay. Dapag nakmanda kasla kasi. Apay kasla ko ram nga sikalat at nasayaan. Oh Lord. So I need more revelation lagi jalatan. So kasya iti kasayo. Amen o da kayo dyan magbag iti trials. Nga in-apply yo ti amin. Umunag kayo pa iti revelation. Check iti dawaten yo. Iti importante hang kapalangan natay. Hallelujah. Tano talaga kumandi. Apay hanak mo't ka matmatay. Ngaron. Amen. Nataya kuman at akaslaak mo't matay. Apay ngay, adumot pinanunakon. Makaslada na pigpigsangam siya. So kaya't nasawan, adalatan ni Apo Diyos. This is not yet my time. Hallelujah. So kasjay tayo, we are healed. Naagasan tayo. Tilang kailangan knowledge and revelation. Amen. Okay, tuloy kong tumanan. Dupay adalan daw di teaching, di healing. Tapnohan tayo nga na ipupundasyon ni Jai, pang grade 1. Kailangan tayo nga ag-step iti mas higher level of knowledge. Amen?